گرفته آدما پول کار کردن. این تقو میبینید همگی 28 تا تق داره. میتونن آدما از الف یعنی کردیت کارتی بگیرن میشه. یعنی دونگی را میپرتوید اینجا را میکشوید رفته میگیره. خیلی دستافکت چیکار جان؟ دستافکت تمام شهر نوحه هست. در رکلامای ازبکستان اگر بعضیا میبینن همین پرسا یک بار همش میپرتوید میبرن کو برای جیگاری معنی سیت که میشد. اینا معنی این باشد برای بعضیا کورگلی در کار میشد بعضیا چول کنجا در کار میشد برای پاتیشکای نختجه یک تا معنی خیلی و بونس کردیم. کجا که همین برند شمال دیدین درابلکشه فهمین که همین مال ازبکستان اورجینالش با همه طلبگو جوابگو است. با کانالی نرخ تیجی آبونه شده هر روز نرخی بزرگ کتی شناس شو نرخ تیجی. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. имрӯз мо шаҳри Регар омадем. бисёр реклама мекард, хеле символок ҳам оварда партофтагӣ буд, инами любойчира партофтагӣ буд, реклама мекард. ки Суннатулло 0 абзор 07 мо омадем хидмон чишмон кати бинем гуфтем. ассалому алайкум ака. алайкум ассалом баром шомади. соз тенҷин ака. ана як абзорчаи барои видеои канали мо як гап мезанед ака. гап нест. ассалому алайкум авваланбор подписчикои Нарх Тиҷи ва подписчикои мо. امروز اینا بهرام اومد که بسیار ابزار میکنه رنگ ما باری دیگه جو بر همین درابیلکا میدونید قریب 2 سال زیاد شد به فکرم ما درباره همین درابیلکا سرکار داریم. بسیار کس ما به زنگ میزند میپرسن که چی بود اینجا ارزونه شما در قیمت. انا منم چند تا реклама کردیم کانالمدا هست لیکن اینجا برای چی قیمت یا فرقیتش چی اکا؟ همون فرقیتش گپ زده میتین. مثال هسته 2700 سومونه هسته 3.5 4.5 تا 6.500 سومونه هم هسته و خیلی فرقیت دارد همشه ما امکان قدر در این ویدیو نشون میدیم میفهمونیم. مرحمت. اساسا وظیفه همین درابیلکا همه درابیلکا وظیفهش یک خیله یعنی همش علف میده میکند بعضی هاش اونیورسال میباشد هم علف هم دونگی میده میکند. درابیلکای ما باشد فرقیتش از دیگر درابیلکا ها اینا اساسا مال ازبکستانه. میدونید ازبکستانی‌ها مثال قریب 10 سال میشد که درباره همین درابیلکا ساختن همین اپاراتور ساختن سرکار دارن و یا پروفسیونال شده رفتگی. قریب 2 سال میشد که ما دائم همین اپاراتور ساخته است لیکن امکان قدر ارزان بغلطت گفته متریال اکونومی کنند یا که این موتور ارزانش میماند. خب درابیلکای ما باشد افضلیتش ببینید. اینا وایش نشون میدم درونش من این تقو را میبینید همگی 28 تا تق داره. 28 تا یعنی این من این 14 تا این سه کنجا تق من این سفیدای کو سفیدا همش گرمانسکی اورجینال تق میباشد. برای اون سفیدش سفید کتی رنگش فرق کرده من این سیاه کو من سیاهش کیتایسکی سه دونه سیاهش موندگی که آدمو فرق کنند همین کیتایسکی کتی و تاگش من این مالاتکوی هفتگی 21 تا 3 تا یعنی اینجا من اینجا 3 تا هفتگی باشد 21 تا به غرض وای 12 تا خیلی نیمسکی تق 3 تا کیتایسکی و 21 تا مالاتوک داره. مقصد مالاتوک اساسا مثال علفی که میده میکنیم ما علفی سخت میبراید کو بعضی مثال پایه میشود جیگاری یا سوتش کتی میپرتوید همورا اینو رنگ مالاتکوی باری میزنه دو بولا کرده میتید بعد این میده کردنش آسان میشه و در بعض درابیلکاها من این لیستوش نشون میتیم من لیستویی که اینا برابر نگم من این تو خود لیسته همین لیستا را غاز میمونن 1.5 2 سانتی متر مخاویگ میگن بعضیا میبرداری وزمی میبراید و موتور با نگروسکه میبیارنده هم توک بسیار میخوره بسیار میخوره ابرود گرفتنش کی میشد بعد بسیار دولگه نمیرود. ما لیست یعنی تشنه 0.7 لیست کتی استفاده میبریم بمالال اینا دست کتی آسان تو میخورد اینا اگر توک بسایدین کنید 3.5 ابرود کتی کار میکند. بعد من اینجا ببینید اول نبود من این 2 تا اوخانچه موندگیم این برای چی یاردم میکنه وقتی که علف میپرتوین چنگ میشود همون چنگ بالا نمیبرد و درون میکشد و من اینا موندن این کتی دونگی میبرورید لبوی خیلی ماند میشه دونگی را میپرتوید این اینجا را میکشوید رفته هم میگیرد خیلی ریگروف کرده مایده کلونگ شده میگیرید من این شکوف باشد برای سوته
یعنی جگوری سوتش کتی میپرتوید رنگ ارد برین ماین کرده جرمه کرده میتید همین کتی ما برآوردگیم این بعد من ای میونش چنگ نمیبروره چنگ نمیبروره болт кати вастагин ها. маҳкам кардагин این بولتا میگیرید مثال یک جای گرفته بردن با آسان میشه دو تقسیم میشه و من اینجا وقتی که دونگی برآوردنی باشید باید دونگی ماین رنگ ارد باری ماین میبراید که چنگ میشه همون همه جا چنگ نشود گفته این اینجا دو تا وای سیم موندگی هم که لینچه را کشول کرده میمونه یک بار درونی لینچه به جو شدن میگیره و موتورش میگم حاضر در رکلام ازبکستان اگر بعضیا میبینن همین پرسه یک بار همش میپرتوید میبرن کو او درابیلکا رنگ اینم خیلی درابیلکا نیست برای که یک تا پرسه یک بار برآوردن با باید موتور بقوت باشد موتوری بقوت با توک باید 380 باشد 220 کتی یک تا پرسه یک جایه مایده کرده نمیتونه و یا مثال 380 کیلووات و موتور کتی درابیلکا را رکلام میکند و وقتی که علاقه دا برآمدین این هم خیلی نشون میتید یعنی وای برای رکلام وای برای رکلام سه فازه هم میشه سه فازه ما زکاس کتی میبیاریم لیکن بسیار جوده او سه فازه توک نیست همه خانه با 220 آمادگی انا که 220 که باشد این موتوری ابمودکش آلومین میشد اگر همین آلومین ابمودکش مدنی باشد چون مدنی نمیبیاریم مدنی تیز میسوزد برای چی برای که مدت توک بازی میکنه پس بالا میشه گو همون وقت اگر ابمودکه موتور مد باشد باید 220 رو توک شود اگر ای 220 پایان 210 200 باشد وای موتور به زور میبیاد تیز سوختنش ممکن برای هوای ابمودکه آلومین میبیاریم که 180 هم باشد توک پس باشد کار کردن میگیره این با علفی قاق تر سخت ملایم دونگی جگاری گندم یا که جو همشه پرتوین همشه مایده میکنه ماین کرده برآورده میتید با در کمپلکت 5 تا سیتکه داره اینا هر سیتکه علاوه برای جگاری من این سیتکه میشد اینا من این باشد برای جو گندم ماین تر رنگ یعنی ارد بار میبره من این برای علفی قاق ماین تر اگر کمتر ملایم تر باشد این را میماند من این باشد برای علفی تر با علف تر مایده شدنش آسان برای شکافش کلونه من خیلی بعد این متالش با گارانتیه و من این دهانش ببینید نزدیکتر اومده نشون تر در من این دهانش ببینید چقدر کلون این همیشه کلون سیتکا ایمیون علیش شده میره اینا اینجا علیش میشه سیتکا دیده و دهانش ببینید خیلی کلون شدگیه اینا سیتکا چقدر ماین سیتکه موندین همونقدر ماین برآوردن میگیره کلونتر موندین کلونتر میبره بعد موتورش گفتیم ابمودکش آلومین 6.5 کیلووات نویستگی لیکن وای نادرسته بسیار موتور هم خیلی می نویسن وای فریب میکنه 6.5 کیلووات اگر رو نباشد این 220 به کار نمیکنه اگر 6.5 تازه باشد باید این به توکی سه فازه در کار میشد این 6.5 نویستگی لیکن اورجینال 4 کیلووات 4 کیلووات میکشه توکر بعد من اینجا رگولاتور داره من رگولاتور داره وقتی که من این توک سایدین میکنید من اینجا توک چند کیلووات اومده است نشون میده اتومات کلچت میکنید سر میکنه وقتی که اگر خودش نگروسکه که دودی اپارات با نگروسکه دودی و خودش میپرتوید اتومات میپرتوید اگر نگروسکه کتی کار کردن گیرد تست سوختنش ممکنه برای هوای اتومات خودش میپرتوید بعد دو نمود تیغ داره یا خودش اینجا نشون دادم دوم نمودش من این ببینید اینجا 14 تا ملاتکوی داره دیگرش 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا اینم خیلی اورجینال تیغ داره دو تاش کیتایسکی چون دو تا سه تا میمونه آدمو بفهمن که کیتایسکتی و فرق کند من این برای علفای سخت ممکن شکستنش ممکن لیکن ماینو نمیشکنه من تست خورده میشه با فکرم کم تا انم خیلی هست بعد اینو 450 بعد این خیلی کروگلی هم هسته بعضی کروگلی در کار میشد بعضی ها 450 در کار میشد هر دوش یک کار اجرا میکنن همون تیغش بخشش همون تیغش فرقش برای چیه یکم فرق نرخش یکه نرخش یک نرخش فرق نمیکنه
баъзеода мисол дигар драбилкаҳо мебинад теғош теғош хеле хеле буд будаст, мега мо дар ҳар намудаш ҳаст любой намуд фаҳмидам. гӯяд ҳамонро сохта метиҳем баъд мана ин фигураҳошам фарқ намекунад як хело мега кругли дар кор як хелош мана ин хел дар кор мега барои алаф мана ин сос барои ки ина даҳанаш калона кушод ина мешаваду ино барои донагиҳо бисёр хубтар донагиҳода мисол иба бисёртар меравад да чоркунҷаба асосан алаф бошад барои алаф ин зурай асосан бисёр мардум ай ҳамин мегирад мо 2 сол зиёд шуд нархамон ҳамун 3400 сум буд то ҳозира ҳамун нарх лекин баъзе магазинчиҳое ки барои фурӯш мегиранд ина дурумба бинед склад пурай барои магазинчиҳо гирифта барои яъни ягон сум чойпулӣ кунам гуфта мефурӯхтаги магазинчиҳо бошад оптовиам метиҳем ахи оптовиам ҳаст кароч ҳамхел мо ҳамин бо бренди шамол кати мебиёрем куҷоде ки ҳамин бренди шамола дидем драбилкаша фаҳмем ки ҳамин моли ӯзбекистон оригиналаш ба ҳама талабгӯ ҷавобгӯ аст ва барои подписчикои нархтеҷа якта мана ин хеле вай бонус кардем ин вай мекунад тапӣ мекунад ай порӯи говгӯсфанд тапӣ мекунад якта бонус барои подписчикои шумо даставка чӣ қадар акаҷон даставка тамом шаҳрноҳиҳо ҳаст беғарзи хуҷанду помир дигар ҷоба ҳамаш даставка пулӣ дар дуруни ҳамин нарх яъне то шаҳрашон 3400 сомонӣ бурда мерасонем фақат тарафи хуҷанд бошад ёки тарафи помир бошад раҳпулӣ ба ягон сум хуш карданаш мумкин хуш шуданаш мумкин бисёр не мумкин 50 сум ё муомила мешавад бисёр бошад мумкин 100 сум хуш шавад барое ки раҳҳошон дур таксиҳошон намебаранд барое ки ина ин ай дуртар майда метавонад лекин вақте ки мошин ба ҷо мекунем гӯяд бисёр ҷоя мегирад я одам ҷои я одама бемалол мегирад ёки я багажи калон дар кор мешавад ба ин ҳанам хеле ана акаҷон ҳамаша гап задем гарантияш чӣ хела гарантияш ҳамин мотор ба ягон зоти инсон ҷавоб наметиҳад яъне гарантия наметиҳад барое ки мотори нав мемонем мотори сӯхтагӣ не мотор кор мекунад мо ҳамин оханошда ин теғош мана ин сеткош дигар ҳама чизашда ҷавоб метиҳем яъне гарантия метиҳем яке агар истифода баранд ягон теғаш агар шиканад ёки ягон варид ҷоиш шикастагӣ бошад мо ҳамон ҷоша покрыват мекунем лекин мана ин моторе ки мо нав часпонда додастем баъзеҳо мисол токи баланд ба мемонад сразу ёки токи паст ба мемонад акун токи паст ба намесӯзанд баъзеҳо мисол сразу ток ба сайдин карда алафа бисёр нагрузка кати мепартояд мо бисёр клиентҳомонда мефаҳмонем ки вақте ки драбилкаро гирифтен аввал обкатка кунед мегиранд мисол 5 минут гирён карда мемонад 5 минут пас ягон чӣ намепартояд просто худаш яъне пустой кор мекунад 5 минут баъд камтар дам метиҳад ба 5 минут дига ҳамин хеле 2-3 бор кунад агар мотор хеле долга меравад тез намесӯзад баъд баъзур ҳамин нагрузка кати кор кунадан мешавад фақат пешай кор кардан обкатка кардан дар кор мешавад ҳамиқа кор номеротона як бор гап зада гузаред ака номеромон ман инҷа навистагӣ бод дар таги навор нависта мемонем яъне 115 53 35 53 аст 119 811 119 ҳамин ду рақам постоянно кор мекунад ватсап кати телеграм чӣ кати бироядан мо ҷавоб метиҳем бемалол ай кадом шаҳрноҳиё бошад занг задан гиред мо ба ҳама ҷой даставка мекунем касоне ки чорва дошта бошад мисол гов гӯсфанд асп буз чизе бошад барои чорводоро барои як хона якта ҳамин дар кор мешавад дар як рӯз мумкин як присеп алафа бироварда тиҳанд на фақат ин барои худаш ино ҳамина гирифта одамо пул кор кардаистояд чӣ хел мисол магазинчиҳо мегиранд аренда мемонад ёки як қишлоқда ҳеҷ касба нест як кас мегирад аренда мемонад як рӯзба агар 200 сум ёки 150 сум кунад гирифтаги одам як рӯзба мисол хеле алафша бироварда мегирад ҳам худаш ба пул кор мекунад ҳам кори худашон осон мешавад ҳамхел кунадан мешавад ҳозир магазинчиҳо ҳамхел ба гузаштагӣ мегиранд аренда мемонад мисол баъзеода 3400 сомон ба гирифтан ба шароиташ намебардорад ку як рӯзба аренда те мега не хеле бисёр шудагӣ я броре мега ана барои бизнесам кунад мешавад да хулоса ана аку ина бироварда нишон метиҳама як бор бинем кани реал ниша
Markana bir bak. акаҷон мада бисёр занг мезанад, бисёр мепурсад ки кредит ба мешава. Ҳамин плюс ҳастами шумо кредит ба? яъне насиба Насиба. амон бисёр мепурсад. баъзе мардум алиф кати мисол банк кати бигирем мешавад мегуфта мепурсад. мо раҳи ин кора ёфтем, хал кардем, яъне акун метавонад одамо аз алиф яъне кредит кати бигирам мешавад. яъне мо ба муроҷиат мекунад, мега ки мо кредит ва хариданием ҳамин драбилкая. мо мисол бланка метием, ин ҳамина меспори, банк ба мери меспорад, банк мо ба ҳамин пула мегузаронад. баъд мо драбилкара роӣ мекунем, мегирад. баъд дар давоми агар 6 моҳ истифода баранд, мисол 6 моҳа бигиранд, чанд фоиз мегирад? 10% куш карда метиҳад. яъне 3400 сум ки бошад, 340 сум бо куш карда ба банк меспорад. банк ба меравад, ҳамун бланкара меспорад, банк ба мо наличи ҳамин 3400 мегирем, аппарата меспорем. вай ҳар моҳ худшон банк ба меспора пула, банк ба спорида рафта мегирад. дар давоми 6 моҳ бемалол пулиша мебарад. барое ки ина ҳозир сезон айда, то зимистона сезон мешавад. аммо алафо ҳозир бромадагӣ калон ва шуде баланд шудагӣ ҳама алаф медараванд, баъд вая майда кардан дар кор мешавад, ҳоли пая меброяд. хулоса то зимистона кораш бисёр бемалол пули худиша меброранд, баъд фоида худиша мемонад, оянда ба сум кор карданашам бепул мемонад. ҳамин қадар. Саломати калом акаҷон. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.